Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita sikit mesir sereng ri acara tasawuf versi baca-baca yang kena pesueli Sariduan channel memareki engkamaneki maring kalinga sina seserku engke maneng tentuna aku acarana li Sariduan channel 65. Nah, walau terima kasih manato sina seserku ya pura mana subscribe li Sariduan channel memareki engka maneki nafak baraka oleh pengallah subhanahu wa ta'ala nang kamaneng nalaki tentunya kamana kena pak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala nang kamana muki pada mandisi dising atau pada kemana sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Jadi sini seserku engke maneng mareng kalinga atau menonton rilis Sariduan channel memareki padang kamana pasti mata jarum itu peta lori puangallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabah dek gaga baca-baca jadi sesuren aku dek gaga tepet tak nasabah tepet itu si mata dimana pajaji asalnya baca-baca sesuren. Jadi memareki padang kamana menonton tapasi mata jarum tepat tak lo riasenge pak disengeng nasabah ya tepat disengeng pak bagaimana boleh rifong Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi sini seru-seruku kemana kemarin kalinga hari li Sariduan channel menonton di Sariduan channel kasih suruh-suruhnya bapak Turki dan hari itu baca-baca yang kenapa seni meli Sariduan yang nanti pas sepung ada baca-baca pas sepung ada ya sesuai baca-baca pas sepung ada aku dek pertama ngerti nasabak napa iseng ya baca sesuai aku lo kimi sifat cerita nasabak ya baca-baca sifat umum wadit tanpa Qur'ane wadit tanpa ke makun rai nasabah umumnya makun rai pakai makun rai to na jajingi kolok pula puang Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ane urane to na jajingi. Jadi seru-seruku kemana kemarin kalinya di li Sariduan channel ya ada pas sepung ada nah kalau tak pakai sesuai tarik napas tak aku telu nah peta baca makada Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ada datun nama puji imas sepunga semua puji tilalnaka nyaman nama lekakna papuji atimul loria yakmi anu mupoji baraka la ilaha illallah kumpayakum kuro tujuna seserta ya anu di mana tepi gasenero letak kumakun rai ibace Qur'ane la baca. Jadi di bahasa surkro tinggal tak tepung jadi pak koli pemang ya baca-baca seseru pak koli ngaki ya baca pasopung adai maka le baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ada datun nama puji imas sepung asam puji tilalena kak nyaman nama lekak napa puji atimu lauria yakmi yanu mupoji baraka la ilaha illallah kumpayakum. Jadi anak rasa serang walaki baca-baca pas sepung ada senang ya to sisik de seserna sahabat dua baca-baca lo waraki lo iya de tentu nari
acara tasawuf versi baca-baca yang pesemi Melisa Ridwan channel yaitu simak ke dua baca-bacaan seseorang baca-baca rumpu kaluru sabang kata kada kaluru kata kada tole kata kada pelo. Jadi hidup mina sebab basogi menemua tapi kuya kue daerah ke makade kaluru. Jadi kaluru rumput kaluru asan iya carana to si surang alani olok si batak kaluru napata sapur tamer kaluru napata baca makada Bismillahirrahmanirrahim upasisio akinyawana karena la ilaha illallah na kena alusuk na rumput kaluru papojina tasio ati singkeruk nyawa mapojiloria ibecela barakat la ilaha illallah kumpayakung karena waktu kemakara becek tapi ya maluluna ya bahasan atau murane nasaba yang spesial untuk rane jadi pak kolingi sesuram makadai bacana Bismillahirrahmanirrahim upasisio akinyawana karena la ilaha illallah na kena alusuk na rumpu kaluru papojina tasio ati singkeruk nyawa mapojiloria ibecek barakat la ilaha illallah kumpayakum. Ini lo kapas surang lo walaki baca-baca ya memang kenapa Melisa Ridwan channel nareko kada tapat salah sesurang dampak imaraja nasabak to biasa mi dega gena dega lebih ya tu gena isi balak bi ya naritu pangallahu subhanahu wa ta'ala nakia sesura cuma pasurami bawang nasaba nakulit tuga tepat talor pangallahu subhanahu wa ta'ala dega gana jajingi telak baca-baca atau pak diseneng ya memang angka pura ipasue mula par 1 sampai nih ke par 20 mama reki sesuatu kemana pasti mata jaru tepat nalori pengalau subhanahu wa ta'ala nang kemana kipada nafak baraka kita lah baca-baca sesuatu. Jadi sini sesuatu kemana merengkalinga Melisa Ridwan channel ya terima kasih mana tentunya ya pura mana masih ya setia lo menonton atau merengkalinga Melisa Ridwan channel sini sesuatu ya kemana mata tepat tentunya masih mata jaru tepat nah ya belar di manang mamarki pada nafak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya pemula capa gemal itu capa aja tak meloka adam pemaraja nasabak nakung kada tak salah dan pegasi mamarek kisir untuk memang acara tasawuf versi baca-baca yang kena Melisa Ridwan channel 65 ada baca pura peleria seseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.